व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम्। अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम्। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम्। पादाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। पादाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पादाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम्। अकिञ्चनीकृत्य पादाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिगेयहीनम्। केनाप्यहो भीषणचौर एद्रेक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। केनाप्यहो भीषणचौर ईदृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन्। यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसाराणपि पापराशिन्। आश्चर्यरूपो ननु चौर एद्रेक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। आश्चर्यरूपो ननु चौर ईदृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि प्राणंश्च हृत्वा मम सर्वमेव। दानं च मानं च तत्तेन्द्रियाणि प्राणं च हृत्वा मम सर्वमेव। पालायसे कुत्र धृतोऽद्य त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध। पालायसे कुर्तधृतोऽद्यचौर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध। छिन्नत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिन्नत्सि भीमं भव पाशबन्धम्। छिन्नत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिन्नत्सि भीमं भव पाशबन्धम्। छिन्नत्सि सर्वस्वसमस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। छिन्नत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। मन्मानसे तामस राशिघोरे कारागृहे दुःखमये निबध्य। मन्मानसे तामस राशिघोरे कारागृहे दुःखमये निबध्य। लभस्व हे चौरहरे चिराय
स्वचौरदोषोचितमेव दण्डम् लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितम् एव दण्डम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धननिश्चलासन् त्वं कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौरहृदयान्महि मोचयामि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे चौराष्टक श्लोक 1 व्रजधामांतू लोण्या चोर म्हणून प्रसिद्ध जावन आशिल्ले आनी गोप्यांगे लावंगल कंपिले चोराले आश्रय घेतिले गेले अनेक जिवितावधीन केल्लेल पाप पुरय चोरचित असलो चोराग्रगण्या खाव प्रणाम करता श्लोका 2 कोण श्रीमती राधिकाले हृदय कामतके कोण काळे पावसा मोडाचे झगझगपण कामतके तागेल पादाश्रय घेतील मात्राक तांगेल पुरय ताप आणि दुःख कामचित असलो चोराग्रगण्या खाव प्रणाम करता श्लोका 3 तो तक शरण जाल्लेल भक्तांगेले वाट चुकोन आनी भोंडोन गे वचून घर नतिले भिक्षुक करयता आहा असल भयंकर चोराक हे तिनी लोकांतूय खंय पळयनी जाव खंय आयकनी केवल तागेले नाम उच्चारण केल्लेल मात्राक पाप राशीचे व्हडले पर्वतच शुद्ध जावन वता असल एक आश्चर्यकर अद्भुत चोराक हांव खंय पळयनी जाव खंय आयकनी श्लोक 5 हे चोरा मेगेल संपत्तो मेगेल गौरव मेगेल पुरय इंद्रिय मेगेल जीवन आनी मेगेल सगळेय कांपली मागीरी आनी खंय म्हणून धांवता हांव तुका मेगेल भक्ती म्हणलेल दोरीन तूं बांदून घाल्ला श्लोक 6 तूं यमराजाले भयानक पाशय कत्रयतलो तूं भीकर भौतिक अस्तित्वाचे पाशय कत्रयतलो आनी तूं सर्वालय भौतिक बंधन कत्रयतलो जाल्यार वय तुक तुगेल स्ವಂತ मोगा भक्तांनी बांदील तसले गांठ कतरू साध्य जायना श्लोक 7 मेगेल सगळे कंपील तसल हे चोरा तुक हांव मेगेले हृदय म्हणलेले शोचनीय जैलात तूं बांदून घाला थंय मेगेल अज्ञान अंधकारा निमित्त कंडपटी काळो कस आनी अत्यंत भयानक कस आनी तुक थंय मस्तकालू थंयची रपका जाता तुगेल चोराणिकेक हेंची समज जालेली शिक्षा श्लोक 8 हे कृष्णा मेगेल सगळे कांपील चोरा मेगेल भक्तिपाश केदनाकय गट्टी जावन रापची निमित्त तूं केदनाय मेगेल हृदय म्हळेल कारागृहांत तूं रब्बून आसका जाता आनी हांव तुका
कोट्यानुकोटी वर्ष सोडवैना